Kanjo ya kuroba njuri ncheke ni rombete rwangiro ugambithania kugita magamba neyota na gutegera buria ugambi bwao bugatongithia matura kuruba babariuga kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti iriringikite bunene ni magamba jamiunda zaria nijo jaingite bunene kotini na kuwagambithania ibabatere kwiritaniria kugita magamba jaja bati kwendera bariuria mugambithania munene Martha Koome kwegera nyomba yawe bakiuga ati kuri na unkumania bunene kiri rwangiruru untu buria buti batere kurekerwa wetana mbere Muthuri Muriuki ni agutwachio ni akurban njuri ncheke bachimiriti nandi na kutha bakirotera kaunti ya Meru muno ige mantu amyunda na inya obisi amyunda kaunti ya Meru bakiwe ina ungumene bumene muno burabutu mantu batone kyoto ikyoto kuwa tore akurban njuri ncheke itothikirwe na tukaromba Madam Justice Chief Justice Koome Martha Koome mwarochia corruption ikakaraje ke ku official igitare aku koti ya Meru in a lot of corruption. Ne koko akaini kahuti na court na Land Registrar ba Meru. Tena kesi nkorokie 10 ira chiejerete ke batu igiti koti. Na ibuje njori totegambe gambari regiti koti. Lakini toko bandi vice to ateka tokona bai na haki toka bandi vice bai petition na to abashwira royo go that petition kenda bathikirwa. Shwari kakoti ira twekere mtoro na mbecha no kona justice no kona haki na itukuromba Martha Koome na system yewe yonde kinya kethira itwirikirite muno nontu Kenya aria turi nandi twina katiba ena na muno duniene ende kari ya mugate yugi jwekeri mbiribiri ite kureka no ntete rio ro gwikira mbiribiri akiwa ngumene bunandi mwete ja mathaga jando antu bakwewa untura butibati no ntura ko tira karire ira twekere nandi ndenekera the opposite urote mwene haki ore moigwikia piro mantu yakareo tondu au license kunenkanero ikoti ya antu othura wagaba kuthithio gigicio gitonge kingo ojo giachoka kana bundoki weta urae muntu kenda origenie mndadu waku kabo kwenda tuthirania Martha Koome angukuromba justice insiri kinyake thirwa kagambira mitene guru au kinya Meru na tubira Meru buthuki mukamate umuthamia anenjewe ntio kwiro muikie njenge eta kuthinia bange ja urathinia Meru koti ya Meru na Land Registry itethekia Meru na Meru bakoraga na maona ituboromba Meru bukoraga na kinyetha ibukonorera ikyo bya koraga na bukagurura migwe koraga na muntu atunyi munda ijoga tunya muntu mwana ka tunya mukaga kuithiria nyomba na ate utigithia kwa family ketho ina bomb iringa aja yere ringero Hiroshima 1945 ikethira yoro inya tu tukathiri rondo pa maru yaba inajo iromba reo nandi nikire mugambithani munene Martha Koome gutigira mantu ja kujategera na guchwira antu bara bagite kyoto kiao ntaira twena kwithikira ukwinge muno na kirero ikinge muno kia Meru na turi ario twengeti keepers ba Meru otothikire kana ototangacira twire atire corruption ira ere official na etuonera ndantu bakathunkume mbeca kenda bona justice no ntoka ya kwithirwa munyonge ana haki tugeta u turama toka mami twejete kotini aja twijaja no tukona kunoka kwetu nio tukona thiri hetu na ito tunywa thiri ikoti tweta u na ito kuromba kwa unyenyekevu weke mucemanio kinoru jotomerwe muntu wonde mantu yakoneje succession cia miunda mantu bara bagiteri magamba batetoshekete no ntukwibo batikumba gwikia appeal atukuromba Chief Justice Martha Koome uronenkeri gite kiu kia gukaria koti chetu cia Kenya ete manjanji abere antu bakurira muno na inya yao bagwita kuthithia mantu bakija bienine no beje bakiwa bara batunyura gutagirite beje stadium gwadwa iturare na antu bagwito Unclaimed Access Authority barare Kinoru Stadium ndenda Martha Koome ja Kinoru Stadium auga muntu ro na tunywa eje stadium ere sembi atunyirwe na ina atunyirwe nikenda koti thinga twachiona ni atia gukarite ungumania burungi kwa Muthuri Muriuki Woro TV Mutirwa Kangangi.